famra kawadri dwumadie so kawadri dwumadie yate asimbonten so nsaba wo ekoso oman mu ena da ya dwendwe ho de bia meka o mampanyina ma ya dwuma se ya nyonte ebeye wo se ya nye man mapafo yenye citizens be and spectators e mahadefo ba fanti be se bahrazi ni e ba bahraza na ekọ ono ye kwankwansa imom ye bahrade ni ye wa ha ye dwuma ye ma ye boan mo aye dwuma papa bi na ni nyina ne se e ade a ye de kawadwen bre wa na e dwuma pa e de bre ne ba wo ekoso wo man mu e na ye dwendwen ho na ye di hu nkomo nsem akoso se bia free se so ene baby away aya wo we aha aya jema na jema no adwuma pote ya omo ye aya koku adwuma anu tina koku adwuma se ne fertilizer wo ho se fertilizer ni ho na beba ye me hu se de omo kwan sitie no autum say yes aya fine pa kwan no nice baba wo mo abeka o masem na ye tumi ehunu baby ye de beka akosie Yama wakwaba emra eye jema na afi ye ne wo mo etwetwe enkomo ekakra Enutina ye wo jema menya Canada ye bedi nkomo afa eye Ghana sensem ho kawadwemi dwumadi eye politics oti ase enti eye kwaye odie ye beka ho asem Mamende nana eni nkomo nana akwaba ya mejoso nana ubabodi ni na kire yo everyone part the coffee ana permission me say nana sha na masem krum yo ansem wo ho na ansem ha Ghana ye nyina ti bi ha ye kokofuo mo wa fertilizer fertilizer ndi aba bebre na ne bo no wo soro eden enti moto ana mo nto ya to bi na bi ntumi nto enyo mo nyina omo mo siga to bi ya ni siga so yentumi nto Nana wo hene wo hefa asem krum o how ben pa na wa asem krum kan wadwen kire wadwen how asem krum hayen and say ye kwan ye di kan ye de ma ege size o yo 25 years ni ege size ntumi anya adwuma no omo ba na ye se bia support so omo gugu so sa no mo jai omo nya adwuma no ntini aka ho abom se ye pese ye ba ni nyina ye demonstration e ya asem krum ga kan jema ye kan ho bom ni ma ba ti yanka if you say o how bebre say say udwu asem krom ho akokora ye wonsu bu o friend boy shema kodo na ye ditwa amanfo wu wom yam ye de sika ye botuma yikwan be say 3 miles ye hia say be ye pantu bi ana break bi ato so said ye gokofo wo kire no e wo kuro bi ye friend empasam e wo no odwomoro na nam so mo na ye omben ye yikwan be 3 miles ato ho ye pemu akora no miles average no kora ye nya bi ye nya moa ndi wa ho kire pa ya na na ase na mele na mbasa frase ye frame campaign ni eshuta no wo ya tia me wa krom campaign ni na me kura me ya ketesia me kan say ya me manyine de but we nyine bebre say me na me hwese de me body yiye me bra me fa kwan we so na mo adwuma yo de mo kan eya no krasa sabi ye nyina wa Ghana nanso ya hwa ye kwan yi wo hwa abande ma Grace asin fie be aduenu ni akire ni no kura kwan wonye wo kodru asem kromu a sese school na 100 be se ha ni po no so nkwada nya kwan kura na de akọ school krono so atra kwa ma school na kanfifin omo ayesi adan kura ye nya babi mfa cement ne anwa kura mfa Grace asin so ntumi nya adwuma yi sese ano ba nyina kwan yi mu akọso mu ahu mu firi ribo ba nyina mu ahu sensu to a anka insuto aye kra anka wonu ha enti sa kwan de hia ye pa enu ntina ya kan ye ho abom jema asem krom ga kan bwanso ne ye pesa aban hu se ye wa ho kirem mani abre onyi Grace atin fi kwa no so no ma ye se Grace atin tra kwa no so a enye ye amfi apem ye beka ye wudamu me da se fi aduonunum sa na omo se ekwan no enyo na me bebi se o me ba bebi sa me ne assembly man bedi nkobo me mentia nana ya nana ya me pa cho udi ne sai from nana kronzia nana o yo hene wahi wo je ma hadom nana ni hanam na wo ha sisi ya yo assembly sa edwuma ben pa na mo ye wa ha ku edwuma ne ye na ku edwuma kan wadwen me hu kokoo ni ade a kwasan o ekoyie na afi mom de enam se nsuo no nto ese na siye no makoko ne to no ate akofam
Papa so sika sem so e dey tu akua. Koko na ba. Koko no enya man papa. Esuo na ntonti. So ntoye no anyina yie nti ama. Na koko no kakra na ho ye to. Koko no ye to na sika na enya man. Ya de ne yetua aka. Wo say? Ya de ne yetua aka. Ye ntua aka. Na fertilizer so e. Fertilizer no ababo na ne bo na ye de esra ban so nte so mai. Na mo kwan de ese ye nka. Ekwan de say number 1 ase awi na ya won ntua. Ekwan say na sitie yi 25 years ni. Na de share grace as fonsa. President Lawrence Abreso samre no mo ye bridge no. Ebi samre omo da so abepem ne. Nti ekwan de anya kro nti mo Igre SARS no wo bon chance. Omo yi kwan. Omo ye contractor so. Contractor so omo yi kwan. No omo te kwan no. Omo te so. Nti mo se omo mayen. Esra ban won se. Be mo wa ye say contractor baako from Rollins time. Now go so te ha de ana ne so mu odene. Contractor kro no. Ya watumi anya adwuma 25 years ago. Still we are contractor wo krom ha. How? Na de on kwa na ye contractor. E da ye France. Me de Gabriel. Yo. Na de na wa boko jan mu. Ani braba. San se ye kwan no ha ya adwen. Mfi aduonu num ni na de ma contractor say aban ne ye. Aban de edim say o ma contract no nyi kwan. Ye de ma wa anye. Nti amfa ye so wontumi nye. Na o se ne ye keken ho bom. Ne ma aban hu ye sufre. But I'm a bit surprised say contractor baako pe ete kwan baako so. Mfi aduonu num. Wo de hwan ho. We don't know. Yenim sense that bia we hu afa machine obe just half kilometer no wate adra o hwa na se ni bre ba pe no obe kwansi kwako no wate ada o de ada ya adwene sa na oguso wo yo no against afo na mo bisa ho asem say den na ekoso say ekwan from Rollins time na dey say Rollins NDC kufu aba betwam ko atamene se de ne de ko mahama abesen sisi ananado na igrisa guso te ha aban bia ba ye bisa no o se oye se si a demonstration eya aban na ye de atia no ye se against no mfi aduonu num ya ma mo mre tenten ye ntumi humi biem ye ntumi ntwan biem ye nhia wo mkwan no so aban yi wo mfi kwan no so me da se me ya de bibia say igrisa say de aban le gira na so no e na ma contract nti eni o ye tia no o nya ntia no na ni nyina ti no mate me ba ho ma me assembly man ka say France yo Abraham Kofi assembly member nti wo assembly man ye to abama wo fa so be ne wo so aw amfa so bia no so che say ye kwan a every asem krom eko elibo no ye de ma ege size 25 years ni omo nye kwan no 10% kra omo nye o hwa amona omo twa wo asem krom a nkola eko school omo tumi nko teacher for kra ntumi nko school nti ni na ye death trap omo hihye wo kwan no so ama na ye recipe say say ye je kwan no every ege size for so de ma me de ale say wo ya assembly man ye nya adade akoto aba e de ama wo ho fa so ne say me ho fa so ne say me man ya ya to aba na ma me no omo benya good road say de be ya omo no ba ye aduane a omo de be free asem kroma kwanchi no ana traveling so be ye good di ama omo say anamo be na wo watuo anamo omo tu say me e call this assembly me de to this year nim say ye kwan nye e na asem na this year aka kire wo this year o say say be ontumi nyi kwan enti de betumi ayama aban na tumi agba yen say betumi aye demonstration na aban no atumi age e kwan this is onyi kwan dabi ono o tre olobi de ma president no nanado say de be ya enti ye fa sa kwan ya we so that tribe ene e kwan ya mo ya 25 years ni a ye hu hwe no it's about time say aban no age e kwan free ege style for ensem no mo de ma Chinese company sabia make say omo wo encha omo yi kwan de aba elibu enche asem krom enti this nyi kwan nanado so nyi kwan sa o kan sa nanado so nyi kwan yo but this yi kwan because this the who call lobby away kwan no e ba ye be ka ma wo say this your ba e na bre so e na kwan we fi aduonu num ye ntumi nya wo bre so ne ye yoye na da wunyi kwan say road for highways rural hwan roads wo mu nyina so wo office enti wo mu tete wo de hwan ya e da ye fro say mpa wo ya fra me na wusi mi frinka kan o ya hene wo he fala na kan na adwuma be na mo ye wanka kan ye eku adwuma ye kokoko adwuma na nokra sesi a wo hwe ye ha ye na ye produce kokokra ma Ghana so ye nyina ye tumpon na eke start for omodu ye hwa mapa 25 years ni sesi a wo free nkakan je ma nkakan to asakrom bridge bia frɛ ho aho so so no sesi a kokoko ye benya ye de ko poto no ka no duru a
na wato nsuo num na kokko ni na se krofo a omo wu sa nsuo mu ho no sa meka asefem no kura ye blepa ama ye ho akire yen nti ye sre na ado adakwa akufu ado se omo e no nje kwa free ikisa for sam na onye kwa no mayen se si ama ne ye hu yetumi kodwa nsuo to a nsuo no se si akofia kakan ye kuro no omo asai ni nyina Baba ma surprise say na mo mahefo nan yo na ekuro nan na hefo nan na kuro nan 25 years na kwa ya muti so ni dia na me huso papa o no kura ye tu no wan na mo a nkrofo no dada no mo dada nti ni tia no tenten ni nyina na ya say na do kwa adan kwa aba no omo en na nkrofo no dia nsuama no mo di yen omo je kwan ye mpra mu bio nti efia na ekọ no asemu a ye de beto onima manato na adoda kwa kufu ado so mo na ye so ye bla se se kokwa afri anyina ye na produce koko ekọ no udu a wanwanpo nti ye sra na adoda kwa kufu ado ekwa no omji free ikisat for sam ye hia mu bio na wawa se me ba wo beka fertilizer wo beka wawa wo beka fertilizer malaka fertilizer mesrawa mane kwa mane ka fertilizer ka fertilizer Menu ya frami amakojo John amakojo ngakan mante hene me de sesi akra mi dan akra awose kura gume mi hu bi da say ye brosa pa awami de se ha pa nche awami ha ya no ya kan kokko pa ya na ya ti kokko pa aban no hu say yes ya ti kokko enso no mo wa bia ne ho a aban boaye sesi ya kwan we ya kasa hu sa omo man ye ntu ya kan cha na nado aban no ya toma no ya peso bana oyi sa nkrofo we na so fertilizer ye den fertilizer no ne boaden nti ya se na nado onte so maye afenso nuro no se si nipa ba kun bi nipa num 1 liter ene ya digu ya foso mi gina hai mi wafuo be se 60 acres ena me wo nti nana nuro no onfa ngu stores o ma yanto na no do free cha e bedu ha no na ni na sa nti no ekwa no so omunyi kwa ege start for omunyi omfri so munyi omfri so asemba na mo mi say asembia me das baba wahene a wabotrete na no odene ka wadwedu mede ne ede brewo e de free eye jema abrefo nie abrefo atu apobi say yo I want to say na me esra me papa isia no ma start 64 and I'm also nipa o me kon so saa koban so ansa na minya ka na me ba o so nipa koban so kwaje hwan ya e chese on tiapo o painful o yare me so nipa saa de ko na waje akwan 25 years ni muntumi nya akwan no ente mesre DCE ni painful o munye mwan na o mama akwan no enye ye ayesra mu na sa wabeti de na asem kitu because so nipa de sa hwekwa no wo mu wani tua itasem o no ka di medie ne de bra wo ubeka yi a ade a ye ne nkwala ne bi edi nkomo akwala ne se wo free school ofie no wo school adon hwere miensa kwan funti ka papa bia ni so e na bobo ya nipa ada ne goose niema ene ye so awo mo otia me akwa ba ya nana ya fra say ya fra me nana awusi me honya o mo kwan ne de abubu me nti me honya enye de nana ya brepa tembia me hu wo TV ni so amanije pa san we ya katesia pa nana ya brepa since 1959 ya so ni pa sa we tri so sa se ya da ho bre nti ya kwan ne de DCE NMP omomo aye na ya ho kire ye na member of parliament the first time ni wo nya the first time na just yesia de ya hu se ye koya nim ye san ya chi wakwa mre be san ni wakwa 2 times wo na wa ba no wo kirem se denti na sa kwan wo nko kan me yemo amo ono de setem bia okọ parliament a oba osi ye kwan ye kwan so a stay anet ye chesia wo ba ya wo ko fa so yi wo hu se de ye kwan sitie abrewa me nam ha yi na me kofa ka moto afroka kwan so a ebeye nana ya ebeye nti ya bra metra moto so ya bakura ba ko ate ahwe ekwan ne nya nti ba kokura ate ahwe se pe
na me hu futuro pa nya asam keto sense makotu banche enso ya ha ya na mo futuro pa manimi pons keto e bi na mtwi ye so ayekọ futuro na de bi aka ho ama ma ye broni enti je ma na mo we na na akwa ba ya na pa tro frose ya from me nana adukosi a otoso miensa wo yo hene wo hefa me ye nana na hye na mu jima ha nana hye na mu na enti mo manfo wo mo ha mo ana se ya manfo ho anom wo mo ati kuro we mu omo hayen na aja ya be nden na sebe ka frade ye yina no sebe enye aban no na ye demonstration na tia no eye ai contractor na oda ya kwan so a omo modern a yankrofo a ye do mo ko hospital omo ko duru kwa ma ebi kura ka ni tumi tim before say ebetu ka no na nipa na wu ne asade na asan aba kwara omo ko exams wo boy so nso tumi hwom sa na me say ka papa tumi ko ntikia no mo furum nso tumi hwom sa ombusu ombibia omde ko exam na ni na tumi fo enti aban ne yesere se contractor ode ma no ode kwa ne ma contractor no mfie be aduanu num ni ontumi nya kwan no ena kwa we so hwa brosa mam ha no ekwa we na ya kwan tieti a wo fa so a obetuma duru krantem se ade mo ba ha na mo ko fa encha enka mo bebre pa na ha no aban panifo a omo ba ha no aha na mo fa na mo tuma duru nkrantem itakwa we ade a ehia pa amafo a mo kodwa a omo tetekia isu yi ebi kura tumi tehwe ewu ebi kura tumi hwehwe epura enti aban na yesere ne se contractor no onyade on the yesere ne se aban onyi kwan ne mo contractor na oda so no se na be ya obenya contractor papa mayen na wo ba yi kwan na mayen no enti na demonstration wo ya yi me da se aban yi kwan wono na be pe obi ama na yi kwan ti aban yi kwan me de hu bi en ho sa o so tumi tira wadwe na feel free 25 years aban ko ma ha ya ni pe gu eto aba wa hanya asam ketwa asa de bi aduabo bi aba mu kwan ne nye kokoo isu kura bebre ne sumwei na ye wie ni ati kokoo igu fom a ye nwe enya sa nya fine ye France da nana amoba no chiamechene e ojema na de enti nana ya hia mo no ye kwan no contractor no onye kwan yie o hwe kwan no ye de man no 1992 na ye de kwan no man no enya de a kwan no obeye o hwe jema ha kokoo ya te pa brosa mamu ya te kokoo pa na so ya na mfuturo kwan so nti ye sa ban DC na kokoo rosu mo enye bi na omo say o hwe kwan no a ekwan we ye Eastern Corridor efiri akobro omo de ama kokoo road omo si kokoo road fo na omo nye ekwan no so omo tumi nye nti ye say aban say ye hia China for company no say omo ma ye kwan e ma ye de beba no na onye sa na beba o hia China kan yi mate ye ti krom ha na contractors wo krom ha na enei ye hia China for sesai sanka contractor egu Ghana ha say ntumi ndi adwumanti ye kope China ni mana ye adwuma e dey France ya frem nana kotua nienti a ato yensa frem wo ha ne se ya me nkasa kwa chiri bia ya de kwan ama Ege star for 25 good years. Ehwe ebra yeso ankofo okobon so inche ebinum wu nti ne ehia ne se yesra ban no na oma DC kwan na oma yenyi sa kwan na ekwan no so yenyi sa kwan so mfiri Ege star for nsam wo say mo yi kwan na ko heaven anka by now ka o say Jerusalem ayede can why na try so what na try then na try what try ha dia tie ne say oh then na what try no o say muyi kwan no na mo de ko Jerusalem heaven anka mo adru Jerusalem da ya de na try o na try I try na dia cha onsem wo was it from 1994 to 2017 look. And look. Look. Where should I say? Igresa away. Bye. I can't drink to Media. So we are tired of deplorable roast. Was it Igresa, lazy, wicked, thief, and corrupt guys? And the other 25 years now, with the wicked. Was he was a shame. And I France. Honorable Assemblyman, Boinso electoral area. I'm the Assemblyman, Honorable, yeah,
Say I can't title no. I can't title. MP honorable mumu dey mo feel more. I can't title. Nanti afa honorable. Ya to Obama assemblyman ya to honorable. Nanti dey outi huni. Ya na ya ro hokese. Aba ya ro hokese. Ye ni abre pa. Ye kwan said ye nananom kan no krepa. Ye frase ye tu kwan wan na mo nya agro. So uhwe Western North one of the districts you produce cocoa pine. Assemblyman how many years? 2 times in Muna me. And to first time went to me anyo. 2011. Say man for who some boy. Abana na mwai. Abana na mwai. Ano de contractor fon e de abeto ye kwan so. Abana nya no de contractor fon e de abeto ye kwan so. Na yen produce cocoa na fa contractor papa e to kwan papa so. Na yen cocoa sika no. Wo de contractor fon e de abeto so me adwuma mayen. Egi as a contractor. No. Egu as a contractor say be sa kwan wo. Yasem nyina ne say yes yen pay size. Ye Chinese contractor or wedded contractor. Ye mpe contractor on to me nya kwan. But I'm surprised as a Ghanaian. If you be person any time na nya be your kwan ma. No, the nature of the road in actually. The nature of the road. You have kwan in so kwan na de da no. And the Chinese boy no friends say egi say to me nya kwan. It's a Chinese boy. And so kwan how your father dey. Oya Ghanaian and odi abrosa no. Ba betu nkofo kokko agu ntua omo kanso kan ho. Ade ba bro na asisie sa. Ade ba bro na asisie sa. Ya na ye ntie kokko mbo aban. Ye wie nso aban sa ebu ye kwase a. Ye se ye mpe agistart contractor. Ye come aban na te say ye se ye mpe agistart contractor. So when tie ye ne na oba nkofo ye adwuma. Afo obete ye nka biem. Ye mpe agistart contractor we ye kwan no so. Yo, efie aduonunum assemblyman akwa 2 terms. Enso agistart gu so te ya. Ene ade aye gu so to abanya abote o polimi aban sem de ja. Ya France. Yo, your friend Eliamo Keja. Yes, a man say, against us the employment. Ne need us one and an aquafado, Danqua. As Uncle Guatwinchi. Kufota no mu ye. Adentina, on also Abano me had any my into ye need us no, so no bet me a year fear. Into your son say, on tears to flay. Yes, I am mobile. Young so a cabano be. Yere to abama no abaya to your own say asesam o hwe first na to man DC ya won so no na ya ndida so enti ya to amano ti ya pa no cho so me yi e kwan no mai na exercise there ya pra mo kra e da se papa e da e France ai e from na sabre di second ai nya kan nyina ne say am say kwan ya de ma exercise no ba say 25 years ni kwan wo mutumi nya kwan no ana say si anso wo hwe a Koko road na nkasa no akuafo ha na nyina dodo no wo ana kwan no so asai koko no so de atwe no motwe ana sesi anso no nya tosu bi oni se Adom ya kwan nti enipa kura ya de kura bi abedu kwam kwa na ahwere ne nkwa ya hwa ya ntumi hu sesi ya kwan nti nipa bebre ahwere ya nkwa wo kwan ni so nti ya ka kire aban ni se wa ba idi ya na do wa mo ahe na mo yeke start de ya mpa mo wo kwan ni so bio me da papa